Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi klip. Danas igramo Slenderine The Cellar, ali igramo Cellar 2 ili 3. Da vidim koji ću da izabere, idemo na dvojku. Idemo ovaj put da igramo na hard. Tako da... Au, nije ništa isto. Sensitivity. Ovo da vratim kako je bilo. Au. Već je drugačije. I... Što je ovo? Exit. Okay. Ovaj puta će biti malo teže da igramo i da se odbranimo od nje jer prije će da nas ubije. Ključ. Ovo je neki 100. Ovo je kada? Ključ. Ovo. Okay. I može li iskoristiti ključ? Da, prelazim. Knjiga. Za sad je nema. Kada sam prošao idem van. Moram da pamtim put. Au. Omča za vješanje ljudi. Au. Sranje. Au, koji strašni zvukovi. Knjiga. Ovo je dug hladnik, mrzim ovo. Često smo i lijeve strane, šta je? Fuck. Ovo već postaje strašno. Kad se budem vraćao nazad, bit će strašno veoma. I ja... me prepade, one key is used. Šta sad da radim? Me prepade ljudi. Wow. Evo je! Ne. Očekivao sam ovo u prvoj epizodi da će biti, ali nije bilo. Oh fuck. Vrata srušena. Ok, nema je. I ovdje isto. Uvijek ću morat da se vratim nazad, ne znam kako. Ovo je inače malo veći podrum. Nego ona... Ključavam vrata. Tu je knjiga. Okay. Ovo je veoma strašno, moram priznati. Prošla i nestala. Ništa. Fenjer. Još jedna knjiga. Će se ovdje pojaviti? Neće. I ovo je zaključano. Jel? Nije. Samo je prestrašno kad trči. To. Ok, ovo je prvi podrum. Jel? Dole. Sad. To je to. Kako sam ovo promašio da mi znate? Nije se ona nijednom pojavila? Ovako mislim. Da nešto strašnije. Vidje. Nemate. Not scary. Šta sad? Nemam ništa da nađem. Knjiga. Mislim da bi bilo poželjno da se vratim nazad. Sad ne znam odakle sam. Ako ovdje... Koliko brže skida health. Exit je ovdje. Ne, nema drugih vrata, ne, idem sad desno. Da, idem vamo, da nađem zadnju knjigu. To je to. Kompletovali smo Slenderinu opet. Kroz 5 minuta. Ovo se može reći da neki speedrun bio. Ok, idemo sam na vrata. Ubijena. Idemo da odigramo i treći podrum kroz 5 minuta, mislim da će biti isto lako. Idemo opet na hard. I sve drugčije. Što je ovo? I ok, evo ga već jedan easter egg. Ok,
idemo prvo desno, jer je desno najsigurniji. I jao. Ključ. Idemo ovdje. Nema ništa. Ovdje knjiga ima. Šta ovo bi? Koliko su zvukovi drugačiji, muzika i sve. Ja tako barem primitim, ne znam za vas. Ok, one key is used. I ovdje neću naći. Ok, hoću knjigu. Sad kad izleti njena glava odavde. Neće. Znači ima u jednoj Slenderina igri da izleti njena glava. Mislim da je House of Slenderina. Igrat ćemo i to. Prijećemo sve Slenderina igrice ako treba. Ovaj lik je mnogo spor. To mi se ne sviđa. Knjiga. Oj! Ok. Inače, sviđam se malo što je ovakav raspored soba. Da su sve po dva vrata, da se ne gubimo kao u prošla dva podruma. Mislim, drugi podrum je bilo najlakše prijeći za sad. Čitna knjiga. Šta je kao? Ovdje, nema ništa. Inače, malo se pojavljuje ona. Mislim, svako malo. Vraćamo se nazad i trebali bi, ako sam krenuo desno, idemo lijevo onda. Velike su prostorije, idemo ovamo. Vrata se ne mogu zatvoriti po običaju. Sad ovamo treba ići, ovo je zaključeno. Ne, nije. Tri prolaza, šta reći? Ok, ovamo je knjiga. Ok. Daj, nemoj čovječe. Ovdje mora nešto biti. Ok, nema ništa. Jo, za malo da ne pokupim knjigu. A zamisli ne pokupim knjigu, čovječe. Sad idem na ovaj prolaz. Jao. Ono izaći on napet, tako? Nije. Oj! Pokupio sam ključ, što znači da je u onim... Enter the exit door. Zanima me život. Ajoj, što je bilo? Bolje nisam ni gledao. Ok, to je to. Ovdje smo ubili. Ok, uspjeli smo da prijeđemo sve podrume. Hvala puno što ste odgledali i ovu epizodu do kraja. Ako ste želi, bacite like, subscribe na kanal. Da stignemo do tih 400 subscribera. Nadam se da je ovo barem bilo malo strašno, jer ja sam se isprepadao iskreno. Nije sad ova igrica nešto strašno da kažete, već likuša naleti kad se najmanje nadate. A i kad se, ne nadate isto. Tako da u svakom slučaju hvala što ste gledali video, kraj mislim u sljedećem i pozdrav.